ассалому алайкум бинандагони азиз, шабакаи осии марказӣ барномаи иттилоатиашро ҳусниҳо оғоз мебахшад. Бо шумо дар студия ман Малвина Манзар ва қарор дорам ва ҳоло бароятон муҳимтарин сархати ахбори рӯзро пешкаш менамоем. 24 сентябр як рӯзи истироҳатӣ барои Иди Қурбон эълон шуд. Зарафур Раҳмонӣ ва чанде аз аҳли раёсати ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон то ҳол дар боздоштгоҳ қарор доранд. шабакаҳои интернетии YouTube ва Facebook дар Тоҷикистон аз нав боз шуд. иштироки намояндагони Тоҷикистон дар чорабиниҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар Санкт-Петербург. пирӯзии бузурги Истиқлол дар бозии аввали даври нимфинали ҷоми футболи Тоҷикистон. Иди Қурбон яке аз идҳои мусулмонӣ ба шумор рафта, ҳар сол дар тамоми кишварҳои мусулмонишин ҷашн гирифта мешавад. Имсол рӯзи 24 сентябр ҳамчун рӯзи ид аз ҷониби Шӯрои уламои Маркази Исломии Тоҷикистон муайян гардидааст. Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, рӯзи Иди Қурбон рӯзи истироҳатӣ эълон гаштааст. Имсол ин ид ба рӯзи корӣ рост омадааст ва аз ҳамин сабаб истироҳат ба дигар рӯз гузаронида намешавад. Яъне шаҳрвандони Тоҷикистон як рӯз 24 сентябр истироҳат خواهند کرد. 23 сентябр аз сабаби тайёрӣ ба ин ид соати корӣ 1 соат кам карда мешавад. Дар ин бора ба амидховар аз Федератсияи мустақили Иттифоқи Касабаи Тоҷикистон хабар доданд. 25 сентябр рӯзи корӣ мебошад. Бояд зикр намуд ки Иди Қурбон чун анъана дар ҳама масҷидҳои кишвар бо намоз оғоз мегардад. баъдан ҳамаи мусулмонон ба зиёрати сари манзили гузаштагони худ рафта, пас аз он ба аёдати хешу табор ва дӯстону наздикон мераванд. ҳамчунин мо кормандони телевизиони моҳворавии Осиёи Марказӣ ҳамаи шумо бинандагони гиромиро ба рӯзи Иди бузурги мусалмонон табрик намуда, истироҳати бофароғатро бароятон таманно дорем. аз 16 сентябр инҷониб 13 аъзои ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистонро боздошт карданд ки аксарияти онҳо дар аъзо будан бо гурӯҳи собиқ генерали фирорӣ Абдуҳалим Назарзода айбдор мешаванд. Саид Умар Ҳусейнӣ, Муҳаммадалӣ Ҳаид, Раҳматуллои Раҷаб ва чандин нафарони баландпояи ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон дар боздоштгоҳ қарор доранд. яке аз аъзои баландпояи ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, вакили дифоъ Зарафур Раҳмонӣ, ки то ҳол дар боздоштгоҳ қарор дорад, хешовандонаш дар куҷо будани ӯро намедонанд, яъне мушаххас намедонанд ки Зарафо дар кадом боздоштгоҳ қарор дорад. яке аз пайвандони Зарафо таъкид кард ки барои пайдо кардани вакили дифоъ мушкилӣ дорад. муроҷиати онҳо дасти кам ба 6 вакили дифоъ барои ҳимоя аз ҳуқуқи Зарафур Раҳмонӣ бенатиҷа анҷом ёфтааст ва ҳимоятгарон бо ҳар баҳона аз дифоъи ҳуқуқи ин зан худдорӣ мекунанд. хешу пайвандони чанд тан аз боздоштшудагон иброз доштанд ки барои исбот кардани бегуноҳии боздоштшудагон маблағ надоранд ки вакили дифоъ биёбанд. аз ҳамин сабаб вакили дифоъ Бузургмериёров, адвокати маъруфи тоҷик, мегӯяд ки омода аст бидуни маблағ аз ҳуқуқҳои фаъолони боздоштшудаи ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ҳимоят кунад. роҳбари коллегияи адвокати Сипар дар суҳбат бо хабарнигорон гуфт ки бо онҳо пайвандони Муҳаммадалӣ Ҳаид, муовини раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон муроҷиат карданд ки ҳоло бо адвокат таъмин мебошад. аммо дар суҳбат бо хабарнигорон ҳамон фарзанди яке аз боздоштшудагон, Раҳматуллои Раҷаб, яъне Шӯҳрати Раҳматулло, дар бораи падари худ маълумот дод. تا جایی که خبر داریم من از توسط تلفن از اهل خانواده شنیدم که تابال وضع پدرمون رو هیچ نمیدونیم. وضع بازداشت شدگان به ما هیچ خبری نیست، هیچ خبری نوی تازه هم نیست. حتی از طریق تلفن هم چند دفعه زنگ زدیم، پرسان شدیم برادران در چی حالتن و برای چی اینها رو بازداشت کردن، هیچ نامعلوم. چی میخواهن هیچ نامعلوم. خب حتی نمیتونیم یگان ادوکت به آنها مثلا کمک کنیم، به خاطری که ادوکت ها هم میگویند که بعض تلفن‌هاشون رو نمیگیرن، گوشک تلفنشون رو نمیبردارن. خب مسئله خوراک بردن، امروز برده بودن خوراک تابال نمیدونیم، خوراک گرم رساندن نرساندن و تابال نمیدونیم که چگونه با اونها دیدار کردن نکردن. میگویند که نکردیم دیدار، هیچ تابال معلوم نیست.
دسترسی به شبکه اجتماعی فیسبوک و یوتیوب در تاجیکستان چندین روزها محدود بود. از 21 سپتامبر دسترسی به سامانه ذکر شده پورا برقرار شده. از 22 سپتامبر شبکه‌های یوتیوب و ادناکلاسنیکی نیز در دسترسی همگان قرار گرفتند. در انجمن شرکت‌های دسترسی کننده اینترنتی روز 22 سپتامبر به خبرنگاران گفتند که ظاهراً شرکت‌های دسترسی کننده اینترنتی جهت به تدریج باز کردن این سامانه‌ها را دستور دادند، چون که گشودن سامانه‌ها نه یک باره بلکه با نوبت صورت میگیرد. اما کاربران میگویند از روز دوشنبه به یگان ماموریت میتوانند وارد فیسبوک شوند و از دیروز این جانب به شبکه یوتیوب نیز وارد شدن آسان و دسترس شده است. ولی بنا به نتیجه مانیتورینگ روز 22 سپتامبر به گفته کاربران دسترسی دست کم به سامانه آزادی در تاجیکستان همان محدود باقی مانده است. دسترسی به شبکه‌های فیسبوک یوتیوب در تاجیکستان تقریباً از 24 آگوست محدود کرده شد. هفته گذشته گزارش مشترک 4 سازمان حمایت حقوق انسان درباره وضع حقوقی بشر در آسیای مرکزی نشر شد که در آن از جمله گفته می شود محدود کردن دسترسی به اینترنت یک مشکلی عمده آزادی بیان و آزادی مطبوعات در تاجیکستان باقی می ماند. رئیس کمیته عاید به مسائل حفظ اجتماعی، عائله و تندرستی پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان هلالبی قربانزاده امروز 23 سپتامبر در جلسه شورای کارشناسان عاید به تندرستی نزد اسامبله بین پارلمانی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر سنت پترزبورگ روسیه اشتراک می‌کند. کاتب مطبوعات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد عطا سلطانوف در این رابطه اطلاع داد. در دایره اجلاسی عاید به مسائل سالمی زنان در پرتو استراتژی گلوبالی حفظ سالمی اهالی، متخصصان مسائل وضع اکولوژیا، سالمی رپروداکتیو زنان و رشد دموگرافی را بررسی می‌کنند. با گفته او وکیل پالاتای پایانی پارلمانی کشور قیام‌الدین میرالیان نیز روزهای 23 و 25 سپتامبر در کار اجلاسی اسامبله بین پارلمانی جوانان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر سنت پترزبورگ شرکت می‌ورزد. ضمن ذکر گردید که در دایره این اجلاسی جلسه ششم اسامبله بین پارلمانی جوانان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل و آخر جوانان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل با نمایندگان دایره‌های سیاسی، جمعیتی، علمی و کاری شهر سنت پترزبورگ دایر می‌گردند. در بازی دور اول نیم فینال جام فوتبال تاجیکستان 2015 که روز 22 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایر گردید، دسته استقلال دوشنبه با حساب کلان 7-0 دسته روشن کلاب را مغلوب کرد. بنا به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، قسم اول این و آخری با حساب 4-0 به فایده فوتبالبازان دوشنبگی انجام یافته. در قسم دوم به فوتبالبازان استقلال میسر گردید که با 3 توپ دیگر را به دروازه حریف خود وارد سازند. گفته می شود فوتبالبازان استقلال در بازی اول برتریت را خیلی خوب به دست آورده. بازی جوابی روز 25 سپتامبر در شهر کلو برگزار می شود. یادرس میکنیم که بازی دیگر دوره نیم فینالی جام فوتبال تاجیکستان میان دسته های پامیر و رگرتدست مساوی 0-0 انجام یافته. بازی جوابی این دسته ها سنه 1 اکتبر در شهر ترسونزاده دایر میگردد. تماشابینان گرامی، اینجا به پایان برنامه اطلاعاتی امروز رسیدیم. سعادتمندی و پیروزی شما آرزوی همیشگی ماست. خداحافظ.